E hoa herema, e whai anō mai tātou i Ashu ia Hiti FM, e wharo mai tātou i tātou mo pro api, no te heiti e no te momutu, narato i te reo te heiti. Tara hoerema te wharere whahura tātou ia ibe, no te teia i a tāpura hupat o tātou ira venei roto i te roto i mea wanei, tā tātou atua i te mere ni Ashu i tā tātou mo hoa, e te uira ai ibe, te hipa i roto i unei, nen he prau e patere maat o te ina te uira i te rao mai wanei, e ha ti te mana ono o. Aita, ha maruru at o ia oe no te i tauara parau tā tātou, no te i roto whauna nui, no mai wanei. Paramau, patere in e te i na tinun anu maiwa, tau i hin aro re e horo atu ati te momon anu e te i roto whauna nui. Ni oi hoara te i parau no te mau aua e veire i te i roto. Te mea e te wehora ahi mai te mau tupuna, te i aua ia, te tātai hin aro e te ia i roto i te i aua e ere me ho. Te i mahana, ua tau i te whiruri rau ki tātai, ngāro e te ia tēmi. Ngāro e te ia tēmi. Nori rā e mana o te i. Ere rā te mana o whahapar a, ere to te mana o whahepor a, taparu rā rai a tātou. Taparu rai a tātou mi te peunu atu e tupu te hipo e te toro rau paru i tā i te mei. I hara ni te rā mana o i hao te ero e hao te ia aita. Ai te mei, tapuru e hipa tā tātou. Tāturu rahoa e tā tātou e hipa i rutu i tō tātou ne orara. Ari a rutu i te i rutu no whauna nui, ua whaanhau atu a mātou tō te whea api mea wanei, i te tei mo tei o mahana, no te tāmāra ahoa i rutu i te i rutu. No te mea te i rutu whauna nui, patere in e i te ie, no te nun a no mea wanei. I rutu i tā mātou tautora, i rutu atu i tā mātou papature whea api, watu uatu o mātou te i parau no te Aovironuma. Te taturu ahoa i au tā tātou ne hua ai no ana nei. Nori a uha amo mātou e piti e temi i rutu i te mataiti, e haere mātou ta atu ara o te whea api, tama rutu i te i rutu. Tauturu hi ara mātou e eure. O i hoi, parau ia no te mo kamia, te mo ke, sara me eui tā mātou mo peu, tau atu e hin aro rai e whaare a tātou e ne hare e piti tane peu i roto i te i roto. Ua i te atu i a mātou e te wera te mo huira kamia, ke, sto roto i te miti, te mo whātu e toer a te mo masing e puara ahau. Nori a tau i a hin aro rai e parau tunun ano mai wanei, mi te peup e te itira tātou e warepo tā tātou patere ma ai te whare e tā māho ai a tātou. Hoi atu ai a te e mana o ta e naro rei tāpura i a tātou. I hata upa i tātou i te ino i te in e rutu i whauna nui. I te toara tātou e tā mā tā tātou patere ma a, tā mā mai whauna nui. Ia mai te atu a tā tātou ma a, i hare tātou i te rutu i a whauna nui. Te riari inoa te mana o ta e haro rei e taparu i tātou i tunun anu mai wanei. Nari ato o tātou te whea api, mi te peu e nene tātou i paraparau amu i tātou. Tau i e hin aro rei e pora i atu ati e taati ati he amau hia. I ne mai wanei e turu hia mai te mau tāwana no mai wanei. Te i e taati a paruru te roto whauna nui e whaunaiti. Nori e ta hin aro rei nene paraparau amu i ho e tātou. No te roe ai tēne tāpura hupa, no tō tātou hua ai no ana nei. Te ria i te mana no ria ta i e hin aro rea amaruru mai te awhata radio tā tātou, Hiti FM, tauturu rai anen hewe te teimana ai horo ahi atu, na tātou te ria e whiruri mai, e rira atu whahaipura te ie, mana o tāparu rai tātou tauturu aho ai tō tātou rora ano ana nei. Ia mana on e wau, te me tano te ie, whiruri tātou, whaanhau tātou, te ora rao tātou hua ai no ana nei, te umana ai heti e wahau, te me tano te ie whaanhau te ora rao tātou mo te mari no ana nei, parau nei te ora rao tātou whenua, parau nei te ora rao tātou patere inei, te weatura. Te ria i te mana, no ria maruru mai tei, wharura mai tei tātou, te rora au tēne mo mahana tātou te hare atu nei. Tara, hoere mai, i wharo maria tātou i te momon au atu a te ia whaatere atu oira tui te ui api, o te tare tia protetane maahoi,
tātou e ni ha maruru mai te moment o tona hin aro hei mo tira yenen hei atu mai te hia te roto fauna no nyai e yenen he te patere ma no mai wa nei ya atu mai te hia e mai te ro tātou te atu ora o te mana TVA, te mau pro api inia ya Hiti FM.